especially sa ato ang second district congressional office kung Bambi Emano, sir. Thank you kayo pag-facilitate ani sir for maka-join din si Tagoloan. Kasi lagi nag-initiate aning mag-join din si Tagoloan, and the Tagoloan is the most number of committed planters karon nga activity. So kita yun, talaga yun, medyo gamay rin yun ilang i-commit, dako kayo sila naman si Pagtibata Tagoloan. We are committed 98 planters. Out of the whole planters for the whole Mindanao is 4,098. And nag-commita on 598. And si Kong Bambi bilang initiate ni for to join, maka-join din sa Tagoloan. Thank you kay Kong for this one as your commitment for the environmental protection and sustainability sa ato ang kayuhan sa ato ang environment. And secondly, of course, ato Mayor salamat kayo sa imong support for environmental na itong program. You're equally na ito nga, imong support in every offices. So nakita na mo ang imong suporta din sa environment nga dako gid imong gihatag gyapon nga pagdagad. Even karon naagid ka si kung maminagid diri mismo sa atong activity. Bisan gamay na ni siya nga activity, but this is part of the future generation din nato. And sa atong SB members na yung karon dilitanan, headed by Honorable Robinson Sabio. Honorable, thank you for coming here. And all the government officials, the government service employees, welcome sa ato ang Kawayanihan Circular Economy Movement. A short and brief discussion lang. Why Kawayanihan Economy Circular Economy Movement? Dahil tulong kuwan lang yun siya, yung ipaabot ani nga program. Number one is a bamboo planting. Is number of course is it is good for economy na to nga development, economy nga circular economy. Nanuman, because karon nga bamboo is a big potentials on business, not just only for the business, it is also for agricultural, ato ang food sector. Sa business, pwede siya ang bamboo puhol. After 5 years siguro, kung mapuno na yung bamboo niya atong area. By the way, ang atong area, this is allocated for a solitary landfill nga owned by the LGU at 12 hectares nga land. So, si Mayor Ginay kamot ang nga mapalit na nga area nga ang Tagoloan na solitary landfill. And this is a 12 hectares nga allocated for solitary ongoing na. And napay upcoming nga mga project kung basi matagaan ninyo of sponsor and support. Kaya dagan po yung mga component nga kulang like the sorting facility, ato ang wastewater treatment facility. But ongoing ato ang first phase, which is the sanitary landfill, 5,000 square meter, and ayan pong wastewater nga initial pa po. So soon we have a sanitary landfill na yun, and the boundary of this 12 hectares ato siya tanuman og 500. Ang may yun ani is 676 based on the 5x5 nga square meter sa bamboo, which is a good business nga opportunity po after 5 years. Kaya pwede sa furniture, kaya dako na kayo ang market karon sa bamboo furniture. Pwede po siya po sa bamboo wood. And the most of all, ang ato ang agriculture nato, kaya ang mga shoots sa bamboo, dako na siya potential yun, na siya market na. So, dako kahit ang opportunity po ani. Hopefully, mo ginibantayan as one of the requirements or commitment of the MENRO office. Ang atong tangan karon is malubog gini po. And anyway, there are 2,000 atong kuha nga reserve nga bamboo. I-plant karon is 500 plus. Then, si Mayor nag-instruction sa mo sa TCC po niya tututamnan niyo ba? Kaya, of course, the bamboo is for the climate adaptation. Good food kay siya sa erosion. So dili siya ma-erode kung natong area nato nakita nato is na yung mga valley siya. This is one of the climate change nga makasupport kay si bamboo manggod. Ang attitude ni bamboo is kusog ka siya. It will sequence more nga carbon dioxide compared sa natural nga mga kahoy. And it will give 30 to 40% nga air sa environment. Even though industrial municipality ta, dagan kay industry sa Tagoloan, and ato ang munisipyo na ningkamot nga ma-balance ang atong environment.
kay daghan kay ga-produce og carbon dioxide, methane, sulfur sa ubos kay resulta. The same time gibalance nato in bamboo planting, tree planting, and this is one of the activities nga makaprotect sa environment, especially sa atong climate change nato. So hope nga ang iyong support karon is part of the legacy sa Tagoloan. Kay puhon siguro si DOST maghatag na din rin o any equipment kung manubo na nito ng ato ang bamboo. Kay mo na ilang commitment po. They will give us the opportunity for a business sa mga equipment gagamito na to for the bamboo. And then lastly, ang bamboo is sustainable po siya. Why sustainable? Kay kung magtanong kag bamboo karon, after 5 years ato siya i-harvest, dili siya mamatay. Magtubo na siya, magtubo. So, kana siya yun ang mga attitude sa bamboo nga very good for the environment and the climate adaptation. Okay, is number one is ang circular economy, kay good for the business. Second is for the climate change adaptation, and the third one is sustainable siya. And I just want to read to you as part of the Guinness World of Record ang ato ang number for the attempt sa bamboo. Our official attempt ID for the Guinness World of Record is requirement niya, ito lang masaho niya, SF03 1379 2708 2024 03 1058 MPPB. So that is our official ID attempt for the Guinness World of Record, and we have other parties, is the third party nga nag-join karon as our validator. I think abot na sila ang DOST group, nasa dito, and ako din po yung group. And we have the ATC po as one of our steward. Ang steward is you are the one who will validate kung successfully planted ba atong bamboo. So nasa step later on ang mo i-present kung saan na to na siya pagtanom ang bamboo, kaya para dili ta ma-disqualified kay na-steward na third party mag-validate. And we have our witnesses po coming from other po nga party nga nakakaroon din eh. So anyway, pagsunod na to later on, naaman ko video presentation. We have a specific QR code for every planters kay this is one of the requirements po sa Guinness World of Record. So na po i-counter in every entrance nato sa duha ka entrance, and duha po ka group atong i-release later on. And our official time nga mag-officially start yun siya is 9. Ang pinaka-critical ng yun nga time is 9 to 9:15. So later on, pag 9 na, tanan yun magdungan o activity. Before 9, wala pa activity nga buhap to na, dili maguna-una o dig. Dili ta maguna-una kay ma-disqualified man tama, dili siya makuha. So dungan yun ta, because this is simultaneous within the Mindanao. So we have 4,098 nga mag-attempt simultaneously mag-attempt yun ani. So again, be part of this historic event moment as we also attempt a Guinness World of Record of the most people planting bamboo simultaneously. Together we plant the bamboo for a better economy, a healthier environment, and a brighter and more sustainable future. Okay, so thank you very much for coming here and welcome for this activity.